Alhamdulillah Put, dapatkan bulan Ramadan semoga berkah. Berenjaan Put, segala amal kebagusan dia dilipat gandakan. Ya mungkin dapat ke bulan puasa boleh Ridul. Ya alhamdulillah. Engkau ban kakir ku tu asokor si cek rajen nah. Sarang se kau bahasa ki parengi kau dian si lebih bagus boleh insyaallah. Ya mendai Put mah ayo jaga penampilan Put. Jaga penampilan dah betul. Allah tak manteng penampilan dul, tapi Allah lebih manteng kelakuan nah. Ya biasa Put, jaga image ero, coba Ramadan. Oh ngaju. Yalla dul mai dul mulai dul salen dul. Berarti tau le acelaan tau le atau kato deh ya, arong sarong ngajubaan itu ya. Iya. Mai kamu le dul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lagi. Pak Sera, Kau le Ustaz, Esa Aditya. Saya keduan gudang cinta Kak Disa. subhanallah, sesuai banro benar. Alhamdulillah. Tak langkong Ustaz manabi ganggu waktu nah. Kita apa? Kentero cabis pematur Kak Dinto. Eki. Alhamdulillah beri hulaku nek bini melahirkan. Terus mudah akhirnya nyama. Lahir senapa? Enggi situng. Pola kini sangku koce. Lu proba virgin. Laki Ustaz. Alhamdulillah agak duan generasi. Oh, munda iya paringnya nyamah Jamal. Tak langkong cangkolang Ustaz. Eki. Nah, apa artinya Jamal nih? Gaji Kaleb. Ada Kaleb. Makin. Roy. Engki kan itu. Beda tamu ya Mas. Oh, itu. Duh Roy, ngalaki anu pola Roy, ngalaki kamus. Ada abdi setekale Roy. Mana Jamal kelopai bingko. Kelopai jong. Lu pola lagi enggak jong apa makna Jamal je? Engki manabi tak Kaleb artinya Jamal ni ke onta Kak Dinto. Abe ibenian ria. Jengki Ustaz, masanan gulenya mana ontah. Makin. Dan nikah Jamal nikah artinya bagus, genteng, indah artinya. Tiba-tiba juga Jamal nikah sama anak ontah, keng mana bita ada alif sekadin to. Oh, engki Ustaz. Paham Kak Dinto. Nyon paring Ustaz. Ya arjeng. Allah, tak bahasa sampean. Astagfirullah. Pekrepet. Tak langkong Ustaz. Kini kalau pain. Betal pasangku lagi. Oh, punten. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين رمضان Assalamualaikum الذي Pak. Waalaikumsalam. Di macam. Kena tak kena kan di barung joki pun. Lu sadar kalau berem, mau corak dung-dungan larat. Tahu. Pra asara rola Pak. Oh, mundaya tu lagi dopor jangan sampai kau apa itu li. Oh iya Pak. Lo ber. Kayak ada nangin. Iya tu. Ya Allah, kapan tak tinggal ibu? Tak tega celingaki fudi. To selantuan pada nak etek etinaki korupin. Ya Allah. Laki aing nak. Kalau berkaki aku apa nak langsung nasi apa kolak. Lebaran nak dari ibu kemarin. Ya Allah, mun saben ki badan orang tua bini len pasah penuh kebahagiaan. Mun setia. Dalam keadaan orang tua bini bulan pasah penuh dengan kesedihan seluar biasa. Ya Allah, perbuat akibat ini ya Allah. Boleh tak pakai ni filter. Assalamualaikum. Salam. Kaki kata. Anu apa le? Jadi makan ni goceng. Duh, kok mencapasan deh rele? Ku tak pasti ngak kanan kaki Budi. Dia remah. Ya alhamdulillah beres kak tuan. Keng ijeling akhir abek terletak 3 TV. Kini akhir yang tuan naro. Pala kong jangan di. Ya lakar tak kecak pun tak beroca le. Lakar tak segempang abulik tanang. Baik. Butuh proses sebisa narema paien kenyataan. Iya kak tuan. Terkadang makin kok TV, tak bisa nahan. Mulai kadung enggak kebun kacau. Lebih momen-momen perasaan nggak setia. Ini serang kok ke Fudi, tak tega. Terus pas dia emas itu ya Budi le. Ya berdoa terus dilondoran podo-podo. Mangkane dia le nomor situng kakek kutu pak kuat. Karena kakek Budi segepai penyandaran.
Ketika ke kutu pak kuat, pola mak bisa ticelin agak beresen. Ben pak apa real le, mungkin berde tak kira aroma sah. Tapi mula tade baru ikerasah, de remar sana kailangan reng tua.